Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 07738599785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Now, Principal Correctional Officer Hughes Tole from Bulawayo Metropolitan Province, ngisebenza seBulawayo Prison as a rehabilitation officer. Siku-exhibition emsebenzi eyenziwa yilabo ababoshiwe besemajele. I-exhibition le njengoba libona iwa displaying izinto esingathi imisebenzi eyenziwa yizibotshwa ukuthi bathole ama-skills ukuthi manxa sebethe baphuma bathole ukuncediseka babe ngabantu abakwanisa ukuthi bazisebenze bephandle bengela kubuyela into crime. Ngalokho sisilapha si-exhibita sami ukuthi umphakathi ukwanisa ukuthi appreciate okwenziwa yilabo aba behind the walls. Kube indlela yokuthi bangaku-appreciate nxa labana sebephuma emajele besebesiya ngaphandle bakwanisa ukuthi bathole i-support ngalokho kade bekwenza ejele, njalo kusikhangela ukuthi kuphakamise i-economy yethu eZimbabwe. Sikhangela nge-NDS 1 ukuthi sikwanisa ukuthi siyilizwe leZimbabwe sizimele sikwanisa ukusustain i-economy through production. Silazo izilimo njengoba libona zinje, so ama-seedlings silakho okwe-metal work, okwe-wood work, lokwema-detergents. Konke lokhu kwenziwa yizibotshwa sikhangelela ukuthi kubancedise empilweni yabo bengabe abantu abazaphinde babuyele into crime. Ngalokho ngibona ngani kuyasitshengisa ukuthi siya ngaphi njengeZimbabwe Prisons and Correctional Services eBulawayo Metro eBulawayo Prison. eBulawayo Prison sise center yeBulawayo. Silama project esikhangele ukuthi atargeta imarket yethu eBulawayo center. Sile car wash, sile seedlings making, sile detergent making, sile saloon. Salibonani, mina ibizo lami ngufundisani Ncube. Ngilapha ngiseBulawayo Prison. Ngisebenzela ecraft workshop. Ngiyenza ngokwe-craft, ngiyabaza la ama-artificial flower, amavazi la ukufaka ama-artificial flower la. And then ngizobaza lembheda, lama coffee table, lama side table. I-coffee table yakhona yabe lama side table angikhona. And then ngikobaza lengiga ezokugigela ama-spice, labo garlic. And then ngikobaza lama platter, ama-serving platter, ngiyabaza. And then ngikobaza okunye ngokubaza ama-dining table, ngiyabaza. Iyabe lama-side table akhona futhi. Mayabe ufuna enkulu lakho futhi ngiyabazela futhi la iyabe lama-chairs angikhona. Ngiyakwanisa ukwabaza ama-chairs angikhona. Zinengi into engizibazayo izithiyene nje kuphela into zangikhona kodwa zinengi. Lama wine glass ngiyabaza. Mbaza ama candle stand ngiyabaza. Zinengi into engizibazayo zithiyene nje. Into engizibazayo zinengi nje ukuthi ngeke ngikhulume ngiziqede into zangikhona kodwa zinengi into engizenzayo nje. Ngingathi kukhona futhi okunyathi sengikuchile okungabe kumqoka futhi. Ngathi sengulibele kancane. Ngithe ngingena mina lapha eBulawayo Prison la. Ngithole kulomunye indoda laye akade engusibotshwa laye. So nguye umuntu oyemfundisa zonke zona lezi izinto zona lezi. Ulwazi lonke lwalolu ngaluthola kuye. Nguyangitshela lona ulwazi lona lolu ukuthi lami ngifundisa abanye ngikhona lapha eBulawayo Prison. Nguye umuntu enthathe isikhathi eside kakhulu kodwa mina ukufunda kwami azange ngathathi i-1 month. Angiqedanga 1 month bese ngifundile zonke zona lezi izinto. Ikakhulu ngokubamba, ngokunanzelela la ngokulalela izinto engitshela zona ukuthi yenza so lami ngangilandela khonapho. Kodwa ngakubona kimi sokulula sokungekho nzima kodwa ekuqaleni ngangubona kunzima okuyinto kwangikhona.
kodwa kathesi sokulula sengikwenza nje vele asonto engithatha isikhathi anguthathi mango mtshini engisebenzisayo ngisebenzisa i-earth machine yiye ngiyisebenzisa lapha ngisebulawayo prison kancane kukhona okunye lapha manje ekuqaleni kwethu sithe siqalisa lapha umfundi ukubaza la ngokuthi nje kathesi nje sesiphucukile sesisebenzisa imachine ade sisebenzisa ibhasikili salungisa ibhasikili liyana kodwa kuyilo ade lisebenzisa omunye gadile omunye chova sisebenzisa lona leli viri lona leli kodwa likhonethwe through into bhasikili silifake kubhasikili omunye chova sitshintshana njalo la egade echove lami ngibuye mbaze ngapha entshela ukuthi hayi yenza so baza so lami lokho endilandela khokhani into entshela yona neliyana saze satema sesidevelopile lapha manje sasesithengelwa imachine umtshina lo othiwa i-earth machine yiwo manje sesiwusebenzisa umtshini wangikhona manje ngasembona ukuthi ulwazi lwakhona maye vele ulwazi lwakhona lwasukela khatshana maye kathesi hayi sesingathi sesi-improvile sawuthola-ke umtshini wangikhona yiwo sesiwusebenzisa kathesi. Ibizo nguBrandon Msebele ngilapha eBulawayo prison. Ngilapha eBulawayo prison ngagwetshwa and ngagwetshwa kanjalo sengizaphuma. Sengizaphuma so hayi semfunda into eziningi lapha eBulawayo prison and kuyabazwa lapha siyagezisa izimota. Ngibingelela nje lesihlobo zami engazishiya phandle nje. Ngiyajabula ukuthi zabuya lami zazombona kule ndawo akunzima. Bese ngibonga ke kumama wami lo nkosikazi wami ababuya bazombona kule ndawo. Hayi kona kuyangikhuthaza lami hayi ukuthi ngize sengumuntu lami ebantwini but hayi lokho nje lami okwangenisa lapha kule ndawo hayi ngathi angeke kusaphinda kwenzeke. Hayi sewumuntu otshintshileyo lami asengakwanisa ukuthi mamphuma phandle lami ngizijunele ikhawashi ngibe ngiwathi imota lapha phandle. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 63774872063.